咱来看国际新闻，这尼泊尔进前封锁社群媒体，引起少年人不满示威抗议。政府用武力镇压，造成上无22个人死亡，超过100人受伤。这场抗议活动愈来愈激烈。这总理、总统拢宣布请辞，不过民众却无要收煞，搁再冲入去这总理的官舍放火，将总理婚礼起哄烧死。 示威民众伫二平里政府大楼头前举旗仔缀音乐一直跳舞。南亚国家二平里进行封锁社群媒体，引发自细汉就接触网络甲数位科技的这代人出示威。不过政府却是动用武力镇压，向群众开枪，造成上百人死伤。当局的武力镇压并无互民众平息落来，反倒增加亲民众对政府长期贪污的不满，互示威活动愈来愈严重。 尽管总理奥利甲总统鲍德尔伫催告解除社群媒体禁令，并且宣布请辞表示负责，不过抗议民众依然是感觉无够。हाम्रो इन्टरनेसनल साथीहरू तर राजीनामा दिएर पुगेन यहाँ भोलि उनीहरूले यस्तो गठबन्धन बनाउँछ एमाले काङ्ग्रेस इत्यादि जतिसुकै यो राष्ट्रिय पार्टीहरू होस् यो पार्टीहरू उनीहरूले बनाउने राउन्ड टेबल हो तर यसलाई ब्रेक गर्ने हामीले टेबल ब्रेक गर्ने हो हामीले विल ब्रेक गर्ने हो 激进的抗议民众除了走入去政府大楼放火以外，也走入去前总理卡纳尔的官舍来放火。警卫赶紧把卡纳尔救出来，不过伊的家后齐特拉卡尔却是掉伫火场内底，最后送医不治死亡。另外也对部分政府的建筑甲官员大所在放火，并且拍官员。因来示威一直侵权的暴力行为，也互联合国官员呼吁爱用和平对话来解决纷争，并且对抗议民众的死亡展开调查。I'm appalled by the escalating violence in Nepal. That has resulted in multiple deaths. Dialogue is the best and only way to address the concerns of the Nepalese people. I call for an urgent, thorough, transparent and impartial investigation into such acts. 这场示威也影响航空交通，抗议民众放火所产生的烟雾影响高空的能见度。印度航空甲尼平里航空拢取消飞往尼平里首都加迪万多的航班。即阵尼平里军方除了伫催告用直升机护送政府一寡部长到安全的所在以外，也宣布对加迪万多的主要所在实施无限期宵禁，要求民众对当地催告早起8点外开始，必须爱踮伫厝内底。士兵就伫街路检查车辆甲人员，却已经抓到21个涉嫌抢劫的嫌犯。国际新闻，陈思东编译。